O te wā tuatahi, kua mahitahi a Ngāti Whātua o Rākei me te whare toi o Tāmaki Makaurau ki te whakatairanga i ngā mahi toi a ngā ringa toi hou o te wā. Ko te ingoa o te whakāturanga hou nei ko Aotearoa Contemporary, ka kite ake ngā mahi a ngā ringa toi maiangi o te wā no ngā tōpito katoa o Aotearoa i roto i taua whakāturanga. Ka noho tahi hoki o wā rātau mahi ki te taha o ngā mahi i mahia etahi o ngā ringa toi rongonui o te ao, i haere a Cruise Tangira ki te whakatūwheratanga i te ata nei. Ko te one i Kurawaka, ki ngā mahinga toi o te ao hū e whakature ana. Ki te ana ngā taonga tino atāhua i taka iho mai ngā ringa raupā, ngā ringa rehe, o ene o ngā kaimahi toi o te motu. Ina hukira nā Ngāti Whātua o Rākei me te toi o Tāmaki i whakarite i tēnei whakāturanga. E tūnei te whare toi nei i runga ngā whenua, i tukua, e api hai te kawau, nō reira e tika ana kia mahi ngātahi, te whare toi me Ngāti Whātua. Mō te ara Minhinnick, he whiako nui tēnei kia whakatairanga ti ana i ona mahinga toi ki tēnei whare toi. Growing up and going to the gallery, I just always thought it was unreachable. I was like, I could never do that. I don't think I could ever do that. And then now, being where I am now, I'm like, man, it is reachable. Me te aha ko tōna papa tipu te tua papa o wana mahi. So this mahi is called Kitua o Rehua. It's 12 different soils from Waiuku that I've kind of like gone out and hunted for and gathered and then brought in so that visitors can see how beautiful whenua is. Koni atu i te rua te kaumarima ngā mātanga toi e whakaatu ana i a rātou mahi. Mai ngā toi Māori, toi taki hoki. The practice is very diverse. So yes, there are traditional paintings and sculptures, but you will also see a whole range of other materials you might not expect to see in an exhibition. Me he mea ka hau atu koe ki roto ki ngā rūma nei o tēnei whare, o tēnei whakāturanga, ka pā te ihiwehi tapu. Ko ngā mahinga toi te kaito mai te tangata me te tuari, i wa rātou nā kōrero. Cruise Tangira, Te Karere.